Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka school St. Jantia Morning Secondary School Shillong. Kadi ka school ka ba ajing hikai Kiba Duna ha kayo ka kon bat kham tam mi gitu Kiba belaman sngi. Kani ka school ka dan hado class 10 handai kino hikai jo kani ka school ki habanya phya lang ya ka tulap SSA balamang na ka benta laingut kat ba don pat kiwe kino hikai kum ka Dr. Amanda bat kat tu kat ningut Kiba shu hikai mon ngobha klem kanu ka Jingshakri. Kidan ru kino hikai ki bidang dei ki samla pule college ki badan mensiam Kebalawan man hikai ha kani ka school kum ka jingerap yaki. Ki khana ki ba pule ha kani ka school ki don kum ba arts pa san pho hadu lai spa ngun. Ki don ru ki khana ki ba pule ha kani ka school ki de ki long kami ki bala kham he rata. Ki ba dei ne ki we ki jat ben rio. Ki don lai ngut na padeng kum kini ki long kami ki ba thrang ban nang ban tho ban tar. Ki bilang pule class 2 bat dia le ka exam shiteng snam jongki bat ki ba angnut ban pendap hadu ka class 10. Kawai pat ka jing ka baki no hikai ki akan du ka dei halor ka khtian ka thaliet namar ha kani ka school ki wan school ki khana na ki jat ban rio ba pher na du ki snam bal sedang ya ka पढ़ाई करने नहीं लगी भी घर का प्रॉब्लम था ना तो पापा छोटा में हम लोग का डेथ हो गया तो मम्मी हम लोग को मतलब वही मतलब पढ़ाई करने नहीं सका तो अभी मतलब पढ़ाई बोलने की हर चीज़ अभी एहसास हो तो इसलिए हम लोग काम जॉब भी कर रहे हैं पढ़ाई भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है लाइफ में ना पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं है लाइफ में हर जगह जाएगा तो कितना पढ़ा लिखा वही पूछता है अच्छा जॉब चाहिए तो पढ़ा लिखा वही चाहिए तो पहले एजुकेशन उसके बाद वो सब कुछ शुरू होता है इसलिए अभी हम लोग को एहसास हुआ तो ये भी जॉब करते हैं मैं भी जॉब करती हूँ तो इसलिए हम लोग पढ़ाई भी शुरू करते हैं अभी यहाँ से निकल के हम लोग फिर अपना ड्यूटी में चला जाता है ka jingya awat ka nges bar khai ki kai nge so khlo ali sina so khlo ba ka school jangi ka lami kan me ke ki tube kan ni kini I kan ki bre ka hard work jangi all the teachers la ka dei kana tangi be awar ro hande ka hard work ki jong bar khai ki nai kai nam dei ba bar khai ki nai kai mlai ban long school ka men hi te ka bring kong ka dei ka khtian ko mo ngoi phi ma ki wan no gandong Hapor berkiwan kita ki first month second month pin keren pin batai shilan I jingthok pin batai pin translate ka khasi pin translate ka santeng pin translate ka Nepali ba kim so thok hai ka language ka long very tough ka ki pin ke li ki ru kim ye pay ben ya keren re rakhtien de ki Nepali hap khot nong ke Nepali de nong ke de ki ba santeng pin khot de santeng pin batai suki pada kila meli di pada kila wan di pada aku banding kong sha la don we ka we belayo distinction de higher education ka ye ngam kan mau semua ada belayo nang ta dia la don we na pada uba shu di untuk ki uba di team uba di team sha yu ka one school lang ni hadu na pendek ke matric entah la dan haban mereka ban gari kenal go dan wai kamang tu nang tadi untuk kenal go fit away pada wangi misi khot khasi ro kenal bana mulai hado kelas misi khot itu tatu nama de tatu sudah barokai no pinrung classroom ru pin mari ro classroom pindas kajing sema Jawa dia ibarat bersudi ben ti shu I know saying tip shu ibe kan de la matric pas nimji I na kalian jo ki parents ke usabi ki me pa nimji I bikin wan me ki bane undala pas matric ki me khot ba mi ni ke bro khai de khot ba mi yong ste bi yong ba balengam juan mi school jong phi namar bangale ra nyu kon jongan ma ulap kanu sin ki school ngala le pinrong re le untu le kam kai ba ti undala ong bo wan school hang ne yo khile le hi nam tre yo khile chim khom le le ke barakam ti wan le hi wan hi undala wan school minta undala ai undala pas matric le la pon khon kita tu bar khai ti minta la kala ru blai ke kunong no la I di kam ti kimi jumu di trade district council betul na dia kendu mi ngati ki ai do no tamala yang ai de kendu yang itu be idang keren be. Actually, my name is Harry Lanong, so I'm from Jingshakri College, 6th semester.
So I've been volunteering in this school since last year. So what motivated me to volunteer in this school is that the eagerness of the student to learn and to get the education. And also this student has been deprived of the luxurious life, luxurious of going to luxurious schools, but still they try to continue their education in this school. And this school is meant to fulfill the gap of the dropout students, and it also fulfills the criteria of the right to education, because education does not belong only to elite and privileged group, because education belongs to all. So that's it from my side. Thank you. What I learned from this student is that the love, affection. So I even learned from this student the hard work that we have to put hard work in our life, because we may have ups and downs, because these students they came from the background family, but still they try to continue their education because they wanted to become a man in future. So even we elite people, we can take motivation from them, so that even we elite people, we do not feel satisfied with our success. We can work harder to get more success. Dingkong suatu sedang yang lagi school, dia meeting tengah bagi principal. Nilai keren bagi di school bagi dia sedang maya di school. Nilai muncul. Dalam yang muncul, hadin ars nilai sekingai naya pet niwan school hindi bagi. Ngangau ni principal jungi ang ay poring asitio. Karena bangan wan yalam nak student, iki drop out. Dengan lek dur bangan lek very na Pia song ni dia dekat ni beli Pia one school mereka free everything lah. Dia apa sitio apa schools ni ngalala menyalam du siswa sambung apa school. Dia nudung tu dia kupar gue ki nong hikai jungi du dadan tangga bagi principal di marway ni hap sim class 7 to 10 ha baju orang. Dia kot kislar ni la kulari ki ban ai ringi dan tengi sulit ini rejected copies from market ketuki copies Kiba supporting gangi ya su tip stingka apungka ni awan ai kana teh hadin ngai koble ini ki borok ina kai hadin tang kano lai sau penai ki awan do ki awan ni snok ti lambat ni nadu nang tua ndai ngam poi perkat bagas ku jongi kan poi hadu kan ni Bentang alai ngala kemensia bagi dan lang ini kita nak berdoa dia hal each and every way deh bagi kapakila air jika ada bentang poi terkadi bakal diskusi ni kan poi bakal kio ada kan okay result kadang ni 50% like 40% bagi pas ini kena joni kibun kibana ini kita gundang kita joy dia atau bagi mendalam menurun pada ando apa tengi hab bagi itu stoi kita kasih kita ngili bang stoi kasih kita ini bawa joy ni hab betai kita pernah kita kita semjing ini dari kerja kebiang benong di regular school berega school nak bagi kena dok at least 40% ni dangi orang result. Total number of students in school at present I think 250 below 300. Jingshakri de suang na bangi share di kat bangi ya. Andre ni numang bangi ni kat tahi isi ya. Ini makadan ga sensen ko ayuma yang ga SSA yang nilai mot teachers. Dan gitu ki sensen yang nilai mot ni ya makan dia.